здається, тільки дощ пройшов. Такі лужини глибокі були, ну, откуль там Меліна, ну, ой. Привітання, щабри. А я ваш кораблик свій ремонтую. Зламав эту, як я там, корму. Ось зараз заклею, і все буде лепше, чим було. Ой, а де клей? Я не бачу. І вітаю усіх. Ох ти, який кораблик. Ох ти, ой, тільки ось тут бок зламався. Не чапай! Ой, Тьома, а чого ти так? А нічого не зламай мой корабель. У яго і без тебе, пробоїна, во. Хоч не я. Да я ведаю, что не ты. Сам недавно его в лужину поставил, а там камяни были на дне. Спочуваю. Лепш, допоможи. Ай, не ведаешь, где можно клей знайти? Такі, каб воды не боявся. Зараз пошукаю. Ось, самый лепший клей. Я дочим випадково склеїв. Некілька годин потім одмивався. Але ще ровно 2 дні ліпнув до всього. Супер, давай його сюди. Буду ремонтувати. Тримай. А ти потім корабель знову відправиш у лужину? Не, я одразу на речку пойду, и корабель под кіраўніцтвом капитана Тёмы Чмелого отправится в плавание. А можна до тебе? Куди до меня? У команду, помощником капітана. А ты упевнений? Упевнений. Навіть який-небудь тест згодний пройти. Не треба, я тебе веру. А потім проверим, будешь у меня першим помощником. Бушлик Белое Крыло. Ходим за мной. Бушлик, белое крыло. Так, Белое Крыло, слухай мою команду. Ужинять парусы. Есть, капитан! Неверля. Есть, капитан! Повольней. Слухаюся. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, нянечка. Привитание, Тёма, Буслик, а что это у вас? Это наш корабель. Бушлик. Вибачай, это Тьомов корабель, а я його перший помощник. Ух ты, вы гуляете у раков, можно и мне долучиться? Мы не моряки, мы вероломные пираты. Але ж ти мені казав, що... Чи пираты? Чи ты со мной не гуляешь? Гуляю. Пірати. Гэта яшчэ цікавей. У мяне павінна быць накладка на вока і круг. Я зараз. Ну и навошта ты сказал, что мы у моряков гуляем? Гэта быў сакрэт. Дзяўчынак нельга браць у плаванне. Ну, не чуў хіба, дзяўчынка на караблі да бяды. І не чуў. І вось зараз абавязкова нешта здарыцца. Мабыць, зусім зламаецца мой карабель. І як мы тады будзем гуляць, а? Сапраўды ніяк. І што рабіць? Трэба неяк Палінку адгаварыць. Вось, глядзіце. Калі добра прыладзіць да рукі, будзе як сапраўдны. Паліночка, а ты дакладна хочаш быць піратам? Можа, лепш русалкай? Ці будзеш чакаць нас са здабычай на нашым таемным востраве? Не, я упэўнена. Хачу таксама, як і вы, быць піраткай. Бушлик, трэба нешта рабіць. А можа, просто скажа? Давай паспрабуем. А у нашай гульні не можа быць дзяўчынак-піратаў. Чаму? Ну, просто нельга і ўсё. Вы што, не хочаце са мной гуляць? Хочам, але нельга, каб нічога не здарылася. У сэнсе? Кажуць, што дзяўчынкам нельга на караблі быць. Хто вам гэта сказаў? Ну, я прачытаў, калі караблік будаваў. Сябры мае, гэта такая старадаўняя прымета, што зараз ніякага значэння не мае. Ага. А чаму тады раней дзяўчынак не бралі на карабель? Лічылася, што тады марскія багіні будуць незадаволены. Якія яшчэ багіні? Проста раней мала што ведалі пра стыхіі і думалі, што буры і ўраганы насылаюць на маракоў марскія багіні.
И мараки хотели, каб яны не сердавали. Ой, смешные. Так, добра, што зараз дзяўчынкі могуць быць дзе заўгодна нароўні з хлопчыкамі і ніякіх няшчасцяў не здараецца. Полинка, выбачай нас. Нічога, нічога, вы ж не спецыяльна. Полинка, а хочешь быть нашим капитаном? Хачу, толькі не зараз. Ты ўсё ж таки пакрыўдзілася. Не, просто зараз самы час глядзець мультфільм. Ой, глядзім. Ой. Ну што, в пірату пагуляем заўтра, бо зараз час класціся ў ложкі. А перед гэтым трэба добра памыць твары і лапкі. И зубки почистить. Добрых вам сноў, сябры. Пригодницких. І марскіх. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,